I'm coming to the Jum site. Ni inglong arit ke damji pinike, inglong arit long an sikewang, lasi han kacuri pan sikewang, lasi nang litum ta, nang curi dun ikta, lapen nang lang dun ikta. Lapen nilike ing pat pere pik lasi, ing pat abang dokok pulute, hang pikji. Lapen ke hang long nang litum ta nang hang dun ikta de. Si dam ik lo nang. Thek long luma inglong arit lake kopi lagi puke lake rui parkong arong apurui chome pik nang litum na chini lo tahai lake rui parkong arong ang selo lake nilitum arit kalileng non dambom lang Laki yo mendu loge. This is called mendu. Kupila areng lok lam ben pui ke. Mendu pan ke. Non lamrit bang ler jiding o man mendu ta. Ekdom arrange pe me medala yo. Yo mendu. Lahilo nilitum hidi nang litum tek iklong po tapu ke nilitum nilik mana niti sartum hidilo atentu bang ke nilitum hidilo so orang ke pining ke miki sensang muathe bang si kason jine jini ndelo kasi langdang sina damchu sina Karlulu itu ipik inglong arip lati jolopan johar penke lagi cini lama karbi penke lopong lemon besel lagi lopong arong lo lasi nang litum lopong mana kinang ji nili panang puing noi nili nang lo po message pen inbox lang na inbox po lasi aku ko arleng tum ke lopong arvo pensi aphuta kacingthi tatum ke simpu ta belo thang ta belo aku ko amuni tum ke acu me pik acu ik pik lang atum ke no anta natural mutidi atum ke thang shampoo thang conditioner la hayu si aku ko tamin puar bo bensi lang ching dulu atum ke lasi acu anta lang me pik lock there pik alang bisa tu menang tumarong hiya tan ke long lo natural bastu use me bula dang sin di lasi Di, habit di dito ko mah di
doli lo ke ajab tha sedek lang tha lagi yo bong ho ma thi lo ke lagi yo mo bang tum neng hudet bolo tuli pon den nang de lagi congki liolum pulo tadak isi hedi haimu pu tumu lang dak asap so kene do kacip hopon tumu do laso aing long aprang hut haimu tum ahiam kacidun dia hut laso ang long sikar lupon pu lasi anbor choleng pu abisar bang ladak si kapicok pa na si ahar long non puta do pen ke non ke ahar long ke lang namji puta arling penak mati dia mat la erosion pen join ni la long lor join ni di long le or thip lo ahar long phang si tame chilong kiwi tum he to me dam bom la pen ke pur lo asap sabak pur lo po thek long ni pu la si ani si bag dam na por mesen hu ri tum lang dam na lapu ke rong hang rong bong lo la si lapu pen bang si la so ang long si nang kar lu pu la si pu dam si ha so cheng ang long ke dam po atu mo lang li phi tum nang ke thana teng tek la si mo ani si bag lang dam na hello this is menpo sini la mala nang itum lake menpo arwo lo lake arong lo lapen ke la athe ke aki ik la koi lo plate ik sen lapen hamalang jog lo plate chupik lapen la so arvo pen specialities nang itum chini lo ma lake karbia shampoo lo lake natural shampoo ako kohot sarpimar tum nang kacethan alang itum la so menpo pensi menpo arvo pensi aphu kacin chichi tu hayal sarpimar tum nang kacethan lek tum non ta nili theklong lang acu ik pik lapian acu log der pik lasi natural bostu ke kaita mepik lasi la pini ke nili menpo advertise di pom menpo a shampoo menpo a shampoo cinci la icu ik tahilo result ke nili menpo a shampoo use dia lasi nili cuta ci hek lo lapian ke kita igo da lasi ini tum kado kawita menpo shampoo le use nang de all the best lasi jerpi lepen jerpo tum nang litum nililong inglong rit lepen shidia long nang ki joidon pen nang litum nang ningarong pik lo lepen nang litum aning dog pik lo te nang litum like lepen subscribe te ni ikli lasi nang litum ne video ki lang po pot thank you lepen ke lang ikbom tha lepen please pen subscribe tha